Assembly budget session a Rore Lai member putlu resolution pakhat district thar pathum ti hlo tling tura sarkar malak na awanga lom thu soina lungrwa takapomani. Health Minister Dr. Arla Thanglian and district thar pathum ramri tur siam fil alanilo ti house ashil. Tibai ule tuna chanchin kim changzokin. Assembly budget session a Rore Lai member putlu resolution pakhat district thar pathum ti hlo tling tura sarkar malak na awanga lom thu soina lungrwa takapomani. Aizol Note 3 bill to MLA Pusilan 1 Puya private members resolution putlu hi MNF Sarkarin kumsang hi pariata district thar pathum Khozol Saitwale Nathia district ahonte kumsom lai hlamchia ani nuwa Sarkarin ti hlo tling tura chakta kamma ala hi lom kan ti hle ti ani. Resolution parpa thu soin Pusilan 1 Puya chuan Mizoram Puma district pathum chau chin chu kumsang khazakwa somkwa paruka changkhan district tamzo ka chenda rotna a chan ti asoya hemiata na rotna shang te chu ngai tua ni chin ma se a hlo tling mai lova khati laya congress sarkar chuan rotna shang te ngai tua in district thar siam chu abo zui ve renga hun enge mochena kal nuwa Aizol district chu district pathum Aizol East le Aizol West district ta te chenni in Aizol district headquarters to Aizol ani a Aizol East to Champhai le Aizol West district headquarters to Mamit ani a hemin nu kumsang khazakwa somkwa pariat khan rotna shan siam le in Aizol North le Aizol South district te siam bel le ani a Aizol North district headquarters satan Kolasip le Aizol South district headquarters satan Serchi Pruatani a hemirwal hian Chimtui Pui district chu Chimtui Pui East le Chimtui Pui West ta chen ani boka sai ha le longtlai chu district headquarters satan ruat ngalani ati Pusilan 1 Puya chuan hetianga district thar panga ngot siam bel ani jum hian district headquarters mu be se ve Khozol Saitwa le Nathial te chu district headquarters pe kan ni ve tak lo awangin anlung oilo hle a Khozola phe chuan motor kong puidan ani ba ka sarkar pisa enge moza chwa samani ati a andu na hisia im MNF kai shwai sarkar chuan kumsang ni pariat September ni khat khan Khozol Saitwa le Nathial te chu district thar pe karem data a hemin nu hian MNF sarkar chu atlak ta ka wangin ati hlo tling man talova Congress party in kumsom chung thunei na an chan chunga an bo zui box si lo wangim tun din hun hi an thleng ta ani ati a Nikuma Assembly in Thanpui ne don khan MNF party chuan district pathum alo puan to chu ti hlo tlin ani tur thu soyim he hi manifesto a po antela MNF kai shwai sarkar thar chuan kumin march thla a vote on account manga thali chunga sarkar sum man tur wa man lai lo ka phara district ti puitlin na tur cheng noi za somnga cheu ada ngala tun thani thum khan notification ti chuak in DC office the SP office din na tur sha tir na po ati chuak ta ani ati a hetianga sarkar masa in kumsom chung zat alo hlamchia to MNF sarkarin ti hlo tling tura chakta kamma alanghal chu lom omati thu soin a resolution chu pompui turin member te asomani hemin nu hian resolution hi member den an soi zui ngala Congress group leader Pujorin Tuanga chuan Congress sarkarin kumsang khazakwa somkwa pariata district thar asiam khachuan a huam chin tur bithla fel ngal vekani ati a tuna MNF in district thar pathum siam tur ati hi chu a huam chin tur pakhat ma siam alani lo awangin har san na tam tak la thleng the ani awangin tuna lom thu lo soilok chu alamma ma ani ati a chief minister in alo soilok to anga district thar pathum siam tura Independence Day a DC te nampuan zar po party ran ni a district ramri chin fel alani silo chuan amma a anlo omna DC nge DC tharin thu nei jong don ti in har sadna a theya ngai twa chana chulani ati opposition group leader Pulaldo oma po in an resolution ngai twa ho bulchan na MNF sarkar ti ya bulchan ani ngal chu poi ati thu soyim he hian Mizoram sarkar na lo chel to ten mi pui sarkar din lova an party mi te du saktak le nei ta ka ro an rel chin zia ati langani ati a district 30 puiting dura ma an lak na a DC le SP office sau soilan alani a district hi atakati hlotling tur chuan department somli vel omangaya he hi tuna district ti puitlin na sarkar in sum ada sa chuan adai don lo shimani ati Pulaldo oma chuan khopuya omle khopui ni ringot chu changkan na ani berlova district headquarters ni chu achat rolin chalain ha tho tur mumal nei lo le bedong mek de chan chwa chu ngai poimo masak chu lani ati
Chief Minister Omlo Awanga AIO he soi hona khai khom tu Health Minister Dr. Arla Thangliana chuan District Thar Pathum Siam chu hupur omviau angin langma se kumnga chung chuan changtlung taka kaltir the an be sei ti asoya tun nai khan 15th Finance Commission ho tu ten Mizoram an lo to a heta hian Mizoram mo shang shang an lo thenzinga District Thar Pathum en kol zuina tur chengwai bel se som ban hi aya claim lo da turin Mizoram sarkar in lo dira he ba ka hian District Hospital tin ti changtun nan chengwai bel se som aya claim lo da turin an lo rod bok ti asoi Dr. Arla Thangliana chuan nimin maya Chief Minister in Mizoram budget a parta ka District Thar Siam nan nuai za somnga cheu da ani a heba ga hiana en gol zuina tur cheng nuai zaria somnga panga da ani bok ti asoya DC le SP office chu athar sakher nga ani chuan a reidona wangin mimal in wa buljan ani don ti asoi sarkar masa in ramtana thil chatur bul alo chan to chu Mizoram thanga kai shwai sarkar chuan chunjom zela tum ti soyim Dr. Arla Thangliana chuan Falco na Medical College an lo din po a en kol zui hupur omviau ma se ramtana cha ani awangin hlotling taka adin chhozel theinan theido ban chwa don ti asoi he soi ho na hi khai kho mani nuwa speaker Pularin Liana Sailo ka shwana in House Chuan resolution chulungrol takina poma hemin hu hian speaker chuan karle thochan nia chunjom turin chut khom chu ati top lailo ngalani Karle thochan ni somhadar somle asan veam budget session chunjomani hun chuan hun masadar kar khachung chu zona le chana hunatan man ani dona hemi nu hian sang ni som pakwa sang ni som ni chunga Mizoram budget atlang puya soi hona general discussion nei ani ang Health Minister Dr. Arla Thangliana District Thar Pathum Ram ri tur siam fel alani loti House Ashil Assembly budget session zona le chana huna Congress member Pugeti ro kho zona kalzela Congress member vek puzodin tuangan khozol sai tua le na thia District Thar din turin a hwam chin tur siam fel ani to le to lo azona chu Dr. Arla Thangliana hian Chief Minister IO in a changa District boundary siam fel dan tur hi sarkar chuan mun takin angai to mekani ati District Thar Pathum din tur hian sarkar chuan chaktakin ma alamek ti soyin Dr. Arla Thangliana chuan tuna hian DC SP le Treasury mun tur te ti fel thokhat ani to ti asoi Mizoram sarkar hian Juni thum khan sha tirna ti chuangkin na thial khozo le Saitwal District of tu tur Deputy Commissioner Office hi din ani thu alo puang to a heng kho Pathuma Civil Subdivision omlai mek te po nuaibo ngalin DC Office thar te hian athang ngal vek to ani Mizoram sarkar hian District Thar Pathum ti buitin nan hian budget a cheng nuai za somnga cheu ada ba ka a en kol zuina tur cheng nuai zaria somnga panga ada boka heng District Thar Pathuma hian kumin August som panga a ramzale na champha lom tura DC te chu nampuan zar po phartir man tuman ni thu Chief Minister Puzoram thanga chuan alo soi to bokani Sarkar in primary le middle school zirtir tu emara thok tur zakwa somli paruk alak tura namrun block le unit list a omlowang ti atiam theyem ti zo na School Education Minister Pulal Chandamaral te in chiang takin achang lowa zirtir tulak na hidik taka kalpui ani ang ati thung Voin Assembly ro relin khom zona le chana huna ZPM member Aizo North 2 bial to MLA Dr. Vanal Thanan zirtir tulak tura indu sakna aumlo nan le dik taka ti ani theinan namrun dis block le unit list a omlowang ti atiam theyem ti minister hi azota School Education Minister hian azona hi chiang takin a chang lowa zirtir tulak chu dik taka kalpui ani don ti ero asoya zirtir tulak tura hian akhomi te du sak an ni dona an omlowani po in akhot naya mi te du sak an ni tur thu alo soi to chu pom turin angen ani School Education Minister hian tun ma a anzolama transfer deal wa nga sarkarin harsat na satak ato chin chu a to lo nan zirtir tu na deal tur te chu an deal na a anom du na district thantir ngal an ni don ti asoibok tu na National Achievement Survey of India in Pol Thum Pol nga le Pol ria zirlai te azir chian na a Pol nga le Pol ria zirlai te National Standard and Phaglo hle nia asoi chu sarkarin a chia te Pulal Chandamaral te hian asoya he hi CCE kalpui ani awang nia sha tani a CCE chu a policy a chalo din ani lovin zirtir tu indai tok lo le he policy man thiam tok lo na wangin kalphung thar man tu mani ati CCE kalphung pai chuang si lovin tun ma kalphung lo man to chin kum khata jumthum exam ang khan zirna kalpui le ani dona calendar po siam fel ani to ti asoi zirtir tu inson dil wanga har sana theng chin ti re nam transfer and posting chungchang en non tu tur committee din ani to a tun thachung hian siam rem ngai omte siam rem tur ati an ni
ti minister hian a soi bawk zona dang changin pulal chanda maral te hian sarkar enkol sikul English medium le tak ti lova chuan mizo chong man khap ani thu hriat ani lo ti house chila hemi chungchanga hian sarkar lai puin education policy tharadwan chu ngai chan me kani a zirnai ten mizo chong ba ka English le Hindi an thiam theinan malak me kani ati kumsang ni som pasari a CSS noi Hindi zirtir tu sang khaza thum panga ban tak te chu a policy a top to wangani ti minister hian soya hei wang hian mizoram zirna in za somdi vel chu Hindi zirtir tu nei lovin anom mek ti a soya Hindi zirtir tu hi lakli an ni theinan sarkar chuan ma ala meka Human Resource Development Minister thar hna po DO letter mangim Hindi zirtir tu lak an ni theinan malak pui turin angen to ti asoi MPCC President Pulal Thanholan MNF Party chukum somni chung Mizoram ti cheto tuwa puin ti chechun som to lo tura adu thuwa soi voina an party political session neya thu soin Pulal Thanhola hian sarkarin engang po in mai merning chu thak nga se an party chuan atuma thang don lo ti asoya medical college changtlung tak nei chu an hun laya an thil tum le tun thlenga an tum ani thuwa soi Pulal Thanhola chuan sarkar kalphung chungun takin an vil don ti asoya an party mi puinte chu an be se aya ma in an thole don ani ti in cheturin a fuyani Pulal Thanhola hian SCDP engtika ngi an sem don ti sarkar chu azota ma ni insiam le na turata na mi bumpo poitilo tele eruk thu buai nei te hi eng angin nge mi puite nan ngai don ti an clear mek ti asoim Pulal Thanhola hian mizoten zu an buai puilu tuk ti re dana omem ti an ngai twa hnuwa zu zor chu an rem ti asoya hemi awang hian zu buai puilu tuk na po india omlam apan mana tuna abul chan anile ta ani atibok School Education Minister Pulal Chanda Maral te in tun malama zirtir tu te za omna neile le turin mi puite neng tin nge an ngai ti anin enlet angai ti asoi he thu hi voina Mizoram Government Ad Hoc Aided High School Teachers Association bigata special conference san mari hola neya soin minister chuan zirtir tu te chu tun malam chuan mi pui wan tangin an za le an clear an thu le hla po an ngai chan an ni china tuna ero chuan sarkar na thokpa ngai angin mi inan ngai leklek to ani ate a zirtir tu chen khat in pek na nei lo mu nan chau an thong emo ti tur po anom ta ani ate minister hian zirtir tu te so Mizoram tan fadum tak tak shing chuak tu ni tura an ni na man chang kai tum turin a cha a zirtir tu te chu a hun taka school thleng chin tur te zirtir na konga chan na thar tur te nau pang te zirtir na dikpe a nundan phung cha zirtir tur te le tumru na le hwai sen na an thinunga tu turin a cha ani conference migata vice president pu David LC chakchhuakin akai shwayani Mizoram Police Operation Team in Meni somni parian ta changa voin khen khan rui hlo chi shang shang cheng nuai zani somni pakhat singruk sang khan zathum hu le akai hnoi mi somni pakwa an man to Mizoram Police te hian Operation Team panga dinin team tin te hi Deputy SP in an ho zela ramdang le state danga changa Mizoram chunga rui hlo le akai hnoi lo lu tur vengin Mizoram hun chang shanga be puyan thla kani Police Operation Team te hian rui hlo le akai hnoi ba ka hian Arms Act Foreigners Act le Wildlife Protection Act pangte in thu boy som parian an ziak lu to boka heng ba ka hian Mizoram kaltanga rui hlo methamphetamine to rukna konga bultum tu ni asian Rohingya Musalman pakhat an chui chuak boka Tripura Police te an man tir nuwa Mizorama la chovin thu boy rip tak an siam sakani Police Operation Team ten rui hlo an man jinga hian heroin number 4 hong somriat pali le penicillin burthum methamphetamine mum nuai khatsing hi sang khanzarian Myanmar changa lak lu zu chikhat BEDC galan somruk pani te atelani World Blood Donor Day pualin Voin Khan District shangshanga damlo te ta na thisen petu te choi moyan ni Ahman na puiber aizola chuan MSEX le Association for Voluntary Blood Donation changko bultumim dorpui multipurpose center in khom buat sai ani a Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Z Artyam Sanga MLA in Ahman puyani World Blood Donor Day hi World Health Organization in kumsang ni palia changkhana mangchana blood group muchwak tu Carl Landsteiner birthday juni som pali hi World Blood Donor Day atana puangani kumsang ni som paria chang ni som pako chungin Mizoram thisen unit sing ni sang sari som sari pakwala khomani a hengzinga voluntary donation don chu unit sing ni sang thum zali som thum pali ani a replacement donation hi unit sang thum zaruk somdi panga ani
kum sang ri som pariat sang ri som pakut chunga Mizoram puma pol shang zinga thisen petam ber chu NSS te anni a Christian Chalai Pol KGP le Mizoram Chalai Christian Pol MGKP te po apetam zwalan ni ko shan Chalai te zinga GKP Coordination Committee Aizol te Territorial Salvation Army Youth le Adventist Youth Federation AYF te thisen petam anni a zina inzinga pa chunga University College Government Shangbana College le Government Aizol College te thisen petam anni Waime minga thisen petu te zinga Keifang Joint Waime Aibok Branch Waime Rulsom Branch Waime le Bethlehem Vengthang Branch Waime te thisen petam zwal anni bok Buang Puile Kangmun South Inkar Kangmun South Khodaya RMSA New Secondary School chu nimin tu khan miswal tu ti sha lo ten rokin office chunga bungrwa chanem tak anru chwang hemi chungchanga hian Tenzol Police Station a FIR thelu ani a police ten school rok tu man tumin an chui zui mekani headmaster Pularam ngak moya soidanim school rok tu hian headmaster office kongkhar kal na tala lian chu chuchia im headmaster room le teacher room ba ka asiam na hmuna te aluta gas cylinder pahni gas stove chair som pakhat cooker pakhat dekchi pakhat le office bungrote naw enge mozat parda panga thingpui no school dar le sabon te thlengin ala ani Kangmun South RMSA Secondary School hi khodai kongpui bulmaya omani a nu ma an nu chha changa landanin school gate bul kongpui chira hian truck ke hniak chang takin alanga he truck a chuang te hian zanlai ro sur han nu vela school hi an rok ni rin ani thu Thenzola Zoret reporter chuana choi Mami District of Munpui ko branch Waime in Antana arem chanzo ka wangin voin khan Waime de yan lom Munpui branch Waime hian zirlai hlo ting te choi moi na le Waime member de in fui tharna ni ya an manga branch Waime senior advisor pu H Lalkai Sarakai Shwai Waime de lom na a hian Joseph Construction Chairman Pukela Thanza man fui na thucha asoya Waime te tan sound system pe in zirlai ti chha de hna lom pui na thil pek a hlan bokani Munpui a hian Waime member Zali Somli anom mekani 46 Assam Rifles in World Blood Donor Day Pualin Voin Khan Aizol Civil Hospital a damlo te tan thisen unit somni pakhat an pe thisen pe tu te hi mi pa somni le mei chiam pakhat an ni a an thisen hi blood bank ka thok ten lam wala an mun puya kalchilin an lak sakani 46 Assam Rifles yan blood bank ka thisen khol sa aum lo chang po in thisen an lo pe to chin ani Voin Khan Aizola kolum lai berin Celsius dibisom thum pakhat point panga ani a avo lai berin dibisom ni point panga ani hemi chung hian ro millimeter som ni pakhat asurani naktung inrinia chuan kolum lai berin Celsius dibisom thum vel avo ber lai dibisom ni vel ani rinani jingdali le minute som thum pahnia ni achwang kanga taidaruk le minute sari a atlale ang